Okay, namhla sihlangene la Msogwaba esikoleni sikhuluma nge-TB. Kuthi uma umuntu atholakala ane-TB, ukhwehlela maviki mabili, ufuna uhambe ekliniki uyocheka i-TB yakho. Kuthi unayo yini ngoba lokukhwehlela sokhwehlele maviki lamaningi. Uma utholakala ukuthi uyakuthesta une-TB lapha, uyahamba uya ekliniki bakunika amaphilisi akho e-TB. Uma utholakala sowudla i-treatment nemndeni wakho uyahamba uya ekliniki uyocheka ukuthi wona ude i-TB. Umuntu lo ne-TB uma asekhaya nanihleli naye nivula amafastelo ekuseni nanivuka ushayele moya. Anase i-treatment akasanithatheli ne-TB uma sekanatha amaphilisi. Ayisaningeni angaze anathe amaphilisi ayisaningeni i-TB. Umuntu impawu te-TB ungatholakala ukuthi uyakhwehlela umuntu asenganathi amaphilisi akhafune phasi. Itholakala emoyeni lesikhwehlela siyaphila lapha igciwane liyaphila lapha kulesikhwehlela. Uma wenqa wena iyakutholakala ngoba itholakala emoyeni. Ugcina utholakala sone-TB nawe. Ngiyenzaba seyitholakala seyigcwele kakhulu ngoba abantu labane-TB labanye abanasi treatment bakhafuna nje labaphasi na wenqa uyayithola le-TB. Manje kubalekile ukuthi sonke isikhathi uhambe uyotesta i-TB emakliniki ethu. Nicheka ukuthi awunayo yini. Uma utholakala ukuthi unayo utholakala unatha i-treatment. I-TB iyalapheka uma unatha kahle i-treatment yakho. Uma ubanjwa i-TB masayini e-TB uyajuluka ebusuku, ujuluke kakhulu. Uyehla emtimbeni, uluze i-weight ne-appetite awubi nayo. Lo munye nakakhwehlela ukhwehlela ingadi. Ngiwo ama-sign e-TB. Ungeva unalama sign lawo i-TB uve lama sign onke lengiwabalako ukuthi uyakhwehlela, uluza i-weight, awudli kahle, awubi ne-appetite. Hamba emtholampilo uyoticheka i-TB. Ngoba nyalo silwa nayo i-TB. Ngiyabonga. I-challenge lekhulu kakhulu lebefuna ukuthi mhlambe ibukwe ukuthi nasikhuluma ngebantu bema-chronic yini lokwenzekalayo sibancedise njani ukuthi batholakale ukuthi sometimes nabo baba sustainable batholakala ukuthi lo mhlambe kude but kube na something loku yenza ukuthi bangenise imali bathi iphilisi ukuthi bakhona ukuthi abesekala. And then kungumthwalo ke ku department nemihlangano tonke nathi khona nembombela ikhona lo budlelwane bufuna kuqhubeke bukhule kufuna kuhlale 12 tafula leli-1 ngiyavakala kahle bese right no sabotage phela but wena ngabambi kakhulu ngimi all right lesi nothile siyabonga abaphathi ukhulume kakhulu lokusithusako kuyasithusa le number leligama nje kulimeshina ukuthi Msogwaba indzawo lengathi inumber ikhule kakhulu nawubala ithemba sikhuluma ngethemba sikhuluma ngeRobert but sesifocus kumsogwaba nangabe kuba number 2 umsogwaba kuke kushona kuba umsogwaba labagula kakhulu kuba umsogwaba i-challenge lekhulu kakhulu and which lo ngathi kutasita kakhulu ngoba vele besikudzinga kakhulu nathi lokho silifa lesifa ama statistics tokhona kusebenzela tukwayo nasiva nje ngicabanga ukuthi inkosi vele sidakudzinga ube eceleni kakhulu tokhona kusiwede ukude kuthi yini mhlambe lesingakwenda sithi ihlangano ukusebenzisana ne-department nayo ingasibalekeli phela ukusebenzisana nayo ukuze ukuthi itholakale mhlambe leligama lelisisogwaba shokuthi konke lo ma-awareness labawuhambisayo babawisa koHeadSibande befuna ngabe ala kamsogwaba wonke la ma-awareness nje lokugijima bo-premier baye koHeadSibande baye kuphi befuna ngabe bala kamsogwaba ula because angithi Mpumalanga yonke then nibaniketile statistics how come mhlambe bangafocus kule ndzawo lesikhuluma ngayo ukuthi inamba ikhuphuka kakhulu kungumsebenzi wethu kemphakathi wakamsogwaba i-question ithi nyalo ngicabanga ukuthi siyayisive ukuthi ne-acquit isita ukuthi basihlole ngiyathuka kakhulu nangabe solo inamba bathi iMsogwaba yini challenge lekhona bayafika abantu kumbe mhlawumbe nabafika bathola ngosisita dikho kahle yini mhlambe nani challenge leni banayo kithi ngoba sifuneka solo sithi mhlawumbe kufuna siye kini mhlawumbe nani nithole emadima phela kufuna sikwadi lokho sengomphakathi ukuthi yini challenge leni banayo yini mhlambe leni kubonako ukuthi kungasida ukwehlisa le number lekhona kaMsogwaba
if sikhuluma sisemhlawumbe kunamathulusi leninawo lenibambisene emakliniki mhlawumbe nyalo kuthiwa lawo mathulusi lawo akekho ukuthi asithe iklinik yini lokunye mhlawumbe leningakwentiwa ukuze ukuthi kuchubeke ukuthi sithakale mhlawumbe le number yehle kaMsogwaba ngicela kunike Tani. Ngibingelela futhi ngobile Gumede ngibingelela ubukhosi basemsogwaba ngibingelela umphakathi ngibingelela omama obaba amathimba akhona wonke abezempilo esihlangene ngawo la abantu abaningi la emsogwaba bayawazi uAquid oke waya nje clinic yasemsogwaba bekune container ye-x-ray mawuthi ungena esangweni kuthiwa ngena uzokwenza isithombe sesifuba sibone ukuthi kwenzekani emaphaphini akho nginamanga so iAquid ike yaba khona isikhathi eside la emsogwaba nakwamanye ke ama communities njoba manje icontainer ayikho abanye babonile ukuthi ayisekho emsogwaba ila ilikazi so sihamba wonke lama communities sihambe sibheke ukuthi akukho yini uncedo ngoba uncedo ulithola ngoba usuzazi ukuthi uyagula so imishini yeAquid ukuthi uthole labantu abagulayo emphakathini emakliniki ezibhedlela sikhona siyasiza mina umsebenzi wami njengoba ngisho ngiyi-social worker abantu abaningi bangazi ngiyangena emakhayeni la umsogwaba ngosebenze kakhulu mangifika la 2023 umsogwaba besinama cases amaningi eMDR ehlile manje noma sinayo iTB emsogwaba iDS but iMDR siyajabula ukuthi yehlile ngoba iyona le ingozi kakhulu nenye into ke sibulalayo uthi umuntu esetsheniwe ngiyajabula ukuthi nje kukhona nabalaphi bethu besintu sisebenzisana kahle nabo ngoba njengoba esho umama lapho ukuthi makukhona umuntu angamboni kahle uyaya amtshela ukuthi makavakashele emtholampilo impela ngisho umuntu ekhona lapha phakathi kuye mayevakashele emtholampilo wakhwehlela watholakala ukuthi nakho ukugula kukhona uyavuma singene ekhayeni lakhe uyavuma ukuthi batheste bonke labantu ahleli nabo la asebenza nabo so siyajabula ukuthi siyasebenzisana kahle nomphakathi enye into eba inkinga ngimzwile umama ngala uyakhala ukuthi sinatha amaphilisi ukudla kukho i-department izosisiza ngani kukhona okunye insiza ezitholakalayo lokhu kwamaparish nani okutholakala emakliniki akunikwa noma uba kuya ngokuthi kunabantu ekuthiwa ama-dietitian odokotela bethu ababhekayo ukuthi wehle kangakanani emzimbeni kuze unikwe lokho angithi awunikwa nje i-medication imane kuthiwa hambodla nayo it's part of i-treatment lento etholakala ekliniki so inabantu abathile enikezelwa bona okay uhulumeni uyazama abantu bakaSASSA ngazi uma sebefikile yini bazochaza kabanzi nabo but uyuthi mawufike la kuma communities ufike ubone ukuthi hey isimo simbi katilele eziko uhambe ukhuluma nanonesi wasekliniki emsogwaba noma eziweni ukuthi hey ngile lapha ngafica isimo simbi nalomuntu wami vele angeke akhona ukusukuma azibambele mhlawumbe ayenza amatohwana kwamanje yini esingayenza kukhona lento ekuthiwa i-temporary disability grant inikwa umuntu ohlaselwe yilesifo samkhubaza ngaleso sikhathi ukuthi akakhoni kwenza lutho kuyenzeka omunye abe ne-TB njengami kodwa umile la njengoba ngimile uyakwazi ukuzenzela angeke ngiyithole mina ngoba ngikhubazekile ngiphile saka angithi lezo zinsiza thina futhi siyazilimaza ngazo nakho ke sengitholakele ngiyagula uSASSA wangisiza unqobile wangikhulumela amanesi angikhulumela nodokotela kwabhala incwadi nodokotela wakaSASSA wabona impela ukuthi hayi ngiyagula
Nakho-ke sengiyiqalile i-medication 4 months down the line sengiyayiyeka ngoba ngibheka ukuthi le grant engiyitholayo izophela mangike ngaphila. Sengifuna ukuqala phansi ngenze njani ngigule. Ebuhlungwini-ke baleyo nto abaphathi bami uMr Nkosi nje uyazi ngimbize ngithi hayi la kuphele wona ngishaye ngagawula saphela ngoba ufika ekhayeni elinabantu abawu-18 sekugula wonke umuntu la endaweni yethu emphakathini wethu eMsugwabo. Ufica ukuthi emndenini oyi-1 18 wabantu uyagula unale TB. Hayi ngoba abantu baka-health abawenza umsebenzi wabo okanye thina siwenza umsebenzi wabo. Inkinga ikhona khona la phakathi ekhaya. Mawungena uzongena futhi uthole ukuthi naba nabantwana kubhlungu ukuthi kusazalwa manje kusakhona umntwana ozalwe negciwane le-HIV kodwa uhulumeni uyazama. Omama abaye ezikalini, umuntu uhlala ekhaya ekhulelwe, mawuye esikalini uyosibheka wena bayabheka bakuhlolele nezinye izifo. Umzala kanjani umntwana onesifo zikhona izinsiza. Umntwana one-TB, umntwana ona 6 months umnika amaphilisi e-TB ngoba wena bowungahlolanga ngesikhathi angithi. Seyiphumela lento nasebantwaneni njengoba kushiwo iRobs neThemba. Ake ngithi nje iRobs vele iwona umphakathi waseMsugwabo yeRobs nginamanga njengoba kuthiwa amadate amaningi aseRobs. Cha, amadate amaningi ala eMsugwabo mina ngikhuluma ngoba ngiyazi ngihlala la nani abaningi bangazi. Angifaki uniform-ke mina ngifaki lutho but siyasebenzisana kodwa njengoba ngisho ukuthi kubhlungu umuntu eseyeka i-medication ngoba ethi ngifuna leya mali.